Hogei segundu. Hogei segundu. Vale, venga. Lehenengo txandako denborak, Ondarrube, 3, 34, 72, 3:34, 62. Itsasoko Ama, 3, 20, 18, 3:20, 18. Portugalete, 2, 41, 25, 2:41, 35. Urdaibai, 3, 0, 16, 3:04, 16. Urrengo txandako tripulazioak Urdaibai lehenengo kaletik, Ondarru bigarren kaletik, Deusto A laugarren kaletik, Deusto B seigarren kaletik, mesedez hurbildu irterara. Tripulaciones de la siguiente tanda, categoría infantil masculino, por favor, acercaros a línea de salida sin entrar en el campo de regatas.
Deusto, todavía no cojáis esta hacha. Detrás de la baliza, por favor. Bigarren txandako denborak, Lutxana, 3, 28, 26, 3, 28, 26. Kaiku, 2, 56, 16, 2, 56, 16. Isuntxa, 2, 55, 56, 2, 55, 46. Ondarroa, 3, 15, 21. 3, 15, 31.